Surupatara hawaralong ason kacing turamo kewan thek tuajok PM Jogor Singh Ingtilapen Assam Assembly Deputy Speaker Afan Kachoropon. Botat langsung kes rotum arpu kecelar ame ki padapon. Cingthong Youth Development Committee atum ningkan sekpen anisan ke cuarani ke paman. Langhin pam gangolong rongali bihu jame ke padapon. Surupatara konstituensi BJY matum PM Modi ame Farman mekanipon. Jangmi poni pai ingkora pliarni Surupatara konstituensi ke parlo japra langsung jutang aklamalong Surupatara konstituensi pan ason kacing turamo kewan pitek tua menpen PM Jogor Singh Ingtilapen Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mumin atum pan rad atum kacoro jame kedeng pon kusini to perang kepen bertanang pale non sarkar son thot kacing turamo keklem kedam tang ningkan kiap krep ho aprang pen ke ave pusi Surupatara arad atum perang kiap bitung atum kahumri damahut nang thandon Jasemet Japra langsung Sport Complex, Indoor Stadium, Auditorium Hall, Karbi Hemtun Anparta IB, Guest House, Hai Hui Pen Chenglok, Kethe Dungdung Asonamong, Long Dun Opusi Perangkiat Heng No Lam Terang Cepak Langdun, Hanjang Langsung Pen Rejepson Rong Pi Report, Malong News. Nang tunggu kopi lo. Militum kalake ladak, militum Japra langsung mende labang song kang, along bangke kado kawistame rong ru rong sa. Sapi pasapo tumas tami kedo ana tum tami kado habis tami ngarong akhema militum buke cenga hot bangke dadak rong aja klam pusi tami militum ke klaim kedam cepatuk pik militum ko anu ne rong aja pipo tami cikloy jono prang pen militum kisik nang kedang nang kikim kerat pen cenglo ko anu ne militum cepatuk pon pik lasi lanon lahai labangso MLA scheme Kivan pen ba militum Surupatara constituency Jogor Singh Ingti Anangli MEC Cepahai dun pen EM Cepaman dun pen ilitum kado kawe Surupatara ratatum Cepahai dun pen labang soali ke long bangke militum ke mathadam Jopra lang sorat ki doan stame misen pen labang sohem ki padolong Karbi rong aje apong stame ki ponlong lagi militum ning jethepik ningarong pik athemala he itu antan militum jehok pik joparni stame lapen ke isialam ke ningduk meme lahendo ke damtang aningkan an stame militum han labahe hem nang pipen ko anan de militum jerai kom nun teke penangan o sumaratum labang so hem stame ke phalang no pon mane nane khiriki stame theng bang nane arlong stame theng pon bang mane alang litum ke jothap ke jun thap atum phalang no penangan dodo la selang litum hastame nilitum je pralang so arat ke doa stame kai ke stame juning ripon bihek amumar stame lason tangri kangkrang pen cuma tha thera labang so rong aje aklam along lahaya hem ko ane alira cham ke me ilitum IEM MA ilitum ko kajana long LA long nomor mumin ke doko kajoy ne pen nilitum pa ane ningarong pes labang so hem na kim pipon thek pot nilitum ningarong ikpi lasi kado ka westame labang so ningarong pen ningaklong pen jirot kut pen si la hai ahem stame kacirai kom dun ji aningkan ke bang jilang ani astame ilitum rong aje ke pipon rong verji ka ke stame an so se ahem akim me ke van thek je pansi kado ka me pastake pachi Jangmi poni pai ingkora pliarni Botat langsung kes rotum Baitha langsung Higher Secondary School along arpu kecelar ame pedapon labang so ame along Branson hanse pensi meje pahim popon alu hisar puaman pen KSA Tripia mai pus Samson teron cetong don lason si Tripi pen ajoy rong cehon rensing rong par rensing rong pi babu rong pi pen cenglok atum ta cetong ton labang so ame along cingwa cing sai se KSA botat langsung aro sengpon upusini to perang kepen bertanang pale botat langsung pen Korsing teron report Malang News Karbilo Charlie song botat langsung aro atum pini arpu kecil ramai botat langsung higher secondary long padopon lo Jasemet pet ne tum Karbilo Charlie song Tripia maya hin pen elimina nang cetong dun long
labang ke ni ta ning samlo lapen nilong Central Committee Assistant General Secretary ake hai Ajay Rong Chehon lang stame difu penwang sipi nang chetong dun lasong thak se keong dung nil tuma Central Committee leaders tum stame dak pini chetong dun no apen tang so mai long pen jasimet pet Karbi Lochar lia song wothalang so aru kapang tang thuji aphan an so se kai pen abisi akeli kapang tang thuji aphan khei ajoine longri longpada joine lam ki kapang kapachun je kapachan je aphan pini la somai long same arsik jik pen chingwai ponlo la pen ki bang jilang apor Karbi Lochar lia song atum wothalang so aro tum sitame education awareness pendang lo kapre kapre ka size la me puthot prabjin pen ke deng ponji ban pin dak ni tum kiri balam thelong same dupon lo asike bang jilang apor an so se labang so Karbi Lochar lia song bang ke karbeng long rat atum akar i la so kemang hempre ka kache song long same kai ke tame Karbi Lochar lia song bar jabdun tipo jase be pet pini wothalang so aro tum same labang so long bang ke pini la so mai long me same le tum seme ke deng lason si dolo je Karbi akhe tum ake sung ake boy ka pijok long kai kis tame ar jabdun thipu puselang tum stame ni tom han nang pachini dun lo lapen pini nilitum labang so mai long ka kang wai pon akimi abarim lo lang like from samis non che du thot lang Bronson han se lang like non president lo lapen puthot non ino bang ke secretary bang ke Hum Sing Ingleng alang li fansi tum dak secretary ku bang ke pekong jang mi poni paing kor apliar ni Jingthong Youth Development Committee atum pak long kaman ningkan esek pen anesan ki chuara ni ke paman pon pesini tu maperang kepen bertanam pale labang so aja megalong Jingthong Consultancy VDC Chairman Khorsing Senar Dhon Singh Bongrung CYDC amei phu kam sing rong phar pen chenglok CYDC aklembang atum anta chetong don aningkan bang ta CYDC aklembang do an pen abari maklembang lasom si anesan ke chuara ni paman pon lapen labang so amelong Jingthong ahawar akisung do ana puthak kacethan kacemum sitame pedopon pusi patir pia tumpen lam thena cepak langton lapen thu labang so amelong Samson Singh Inti College AGS kimi bor im hansia phanta kacho pedopon bothat lang so pen Khorsing Teron Jingthong pen long ki be report malong news ini tum CYDC song pen aningkan wang son tak taksi ningkan si pen phong mangken tum Jingthong riso yang pen kijui kelang tai tum mithang hawardet la pukali aningkan si pen phong mangke along tin same tum humri dan nei mate sia tur tum dam nei pake mang masi penengan tum aningkan wang same patepek pipin pen pineng bangke tum dak paklong kam long pini wang lo pen ani dam tan ningkan mang tum Arunachal Bhaluk Bong long same tum kado ko riso yang pen dak dam lo pen pini samel bang so mai long same pin so bang so ningkan si pen ajai mek long same tum pini bang pokep sosial riso yang tum pinong tudun lo tapi la so may bang itum picnic la puchot kali itum dak bini bang may ning kapathik pondo isia may bang itum damtang chiklonia prang itum west Karbiang long Jingthong wothalang so Samson Singh College long election union body election ka chepate dun long itum CYDC song mate CYDC VP ake hai borim hanse samya la chepate dun pen general secretary maji damtang ani petum pader chet lo karchu boy fest tame pin se bang so jai mek isi long pen tum hinia jai mek bang tum deng pon lo picnic kam itum halapan field station to borim hanse apan tum batik polo sepina sama archopon lo lapen pini kadok beda riso yang pin non ane tum dang li et pen dom chopo lapen bang poket sing det berang li piniane dang thom president chot lo bang so bang thom president chot dang bong pen kon development do lo la Jingthong lo development ke pudam lote aprang ke pine towar pustame kache lenglia dim e keng pen mate gari pen nihok akele un e pen adim stame hala sohodo stame piniar ni abangke towar kesa rasta pu abangan ke celeng lablo stame plaster mate black topping abangke iletum Jingthong non mat ke chun lab le detlang lasi ke bang jilang arni abangke lahai stame chun lab ji pusi nilin pending thepom lo jangmi poni paing kor ak thom arni langhin constituency pamgang pathuak lamalong rongali bihu katalon na jai mek dengpon labang so rongali bihu along ke ongdong ason kacepate padopon laswalong Kim kaselam kacepate along ke tulika mithisi cepahai ponupusi bihu ketalon atirika mamepu Debeswar Hajurika lapen kongchun bang Rituraj Burua atum lapthena cepaklangdon Puluni pen Probintaro report Malong news ধন্যবাদ জনাইছো লগতে আমাৰ লাংহিন বিহু কমিটিৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে প্ৰথম বিজয় হ'ব পাই খুব আনন্দিত মই
আগতেও এনেধৰণৰ পুৰস্কাৰ পাইছিল নেকি আপুনি? হয়, মই খাদ্য প্ৰতিযোগিতাত আগতেও পাইছিলোঁ। ফেচবুকৰ গ্ৰুপ প্ৰতিভা বিকাশ মঞ্চ অসম বুলি আৰু সমন্বয় বিকাশ মঞ্চ বুলি দুটা গ্ৰুপত মই পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ আৰু গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অলপতে অনুষ্ঠিত হোৱা মিটিঙত মই পুৰস্কাৰ ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। যোৱা বছৰো পাইছোঁ মই 3টা পুৰস্কাৰ, এই বছৰ 2টা পুৰস্কাৰ ল'ব মই সক্ষম হৈছোঁ। এই পিঠা-পনাবোৰ আপুনি নিজে তৈয়াৰ কৰে নে বেলেগে? হয়, মই নিজে বনাওঁ। ঘৰত মোৰ ঢেঁকী আছে, মোৰ মানুহজনে ঢেঁকী বনাই দিছে। হয়, মই 18বিধ পিঠা বনাইছিলোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত মই বিশেষকৈ পাটিচেপ্তা পিঠা, তিল পিঠা, নাৰিকলৰ সন্দেশ, নাৰিকলৰ লাড়ু, তিলৰ লাড়ু, নানান ধৰণৰ পিঠা বনাইছিলোঁ। PM Modi ame farman mekanipon. Jami poni paingkor anar keblo. India Prime Minister Narendra Modi kar benglong kibangji. Lasi halabang so ahut mesen pen RD ki bidunja phang Surupothara constituency along Bharatiya Janata Yuva Morcha tumpen jami poni paingkor player ni me ingipon. Me along Surupothara constituency along BJYM Aklembang Joy Babu Ingti Raju Singnar Anir Tokbi Donbar Terang pen chenglok atum chetongdon. Melong jasemet Modi ki bang jahut Surupothara constituency au imi atum RD kacipidun jia phan lapen kacisi kacedanga puthaksi kacengwai RD ki pon hanjang lang sopen Rajib Sonrong report Malong News.